Assalamu alaikum. Ekran aldida o'tag'an barliq aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan uzoqdan beri ko'rishmagan BSD Production rahbarligidagi haqiqat programmasi. Sizlar bilan men Murat Aysarov. Bizning programmada bizning Uyg'ur millatining orasidan chiqqan ko'plagan san'atkor, xalqimizga keng tanilgan sportsmenlar, bilim, yanamo boshqa sohalarda ishlayotgan ak hada ustoz yigit qizlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bugün bizde mehmanda Қазақстан чемпионы, erkin kurash sport bo'yicha xalqaro chempionatlarning necha durkun chempioni. Oxirgi o'tgan 2023-yili Ozarbayjon elida o'tgan dunyo chempionining kumush medal egisi Aynur Ashimova. Assalomu alaykum Aynur. Bugungi programmamizga xush kelibsiz. Vaqtingizni bo'lib bizning bu programmaga kelganingizga ko'pdan ko'p sizga rahmatimizni, hamma bir minnatdorligimizni bildiramiz. Sizni ko'pincha millatimizdagi yosh qizlar, yigitlar qaraydi, ko'radi, ham cho'nglarimizmi siz bilan maqtandi, ham faxrlandi. Shundaq sportning cho'ng utuqlariga yetayotganingizga biz sizga rahmatimizni aytamiz, ham bizmi sizdan shunchalik faxrlanamiz. Endi Aynur o'zingizni bir musha ekran oldida o'tirgan tomoshabinlarimiz bilan tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum ekran oldi tomoshabinlar. Mening ismim Ashimova Aynur Baxtjon qizi. Chelak tavasidan bo'lma. Endi shu chelak yesi bizda bo'lindi-ku. Avtobaz, yana boshqa jutlar siz ashlan qaysi jutniki? Men PMK. PMK jutniki. Yaxshi. Chelak tavasidan, chelak yesidan ko'plagan sportchilar, ko'plagan san'atkorlar, bilim sohasida yurgan ko'plagan ustozlar chiqqan jutlarning biri. Endi o'zingizning shu qaysi maktab o'qiganingiz to'g'risida aytib o'tgan bo'lsangiz. Men Abdulla Rozbaxiyev nomidagi o'rta maktabni 7-sinfgacha o'qidim. Undan keyin Olmaotadagi Respublikanskiy sport kollejiga tushdim-da, ashani bitirdim. Abdulla Rozbaqiyev nomidagi maktab mening o'yimcha Uyg'ur tillik maktab qo'daymi? Uyg'ur tili. Ha. Siz Uyg'ur tillik maktabda o'qidingiz? Ha, Uyg'ur tilini bitirdim. Olmaotaga tushib qozoq tilida o'qidim. Ma'lum emas, balkim sizni to'rbatlarda, TikToklarda, Instagramlarda ko'radigan ko'pincha tomoshabinlar shunday o'ylagandi. Qozoq tilida, ya'ni davlat tilida shunchalik mukammal, chiroyli, erkin so'zlaysiz. Biz sizni shu birinchi sinfdan boshlabla qozoq tilida o'qidimkin deb o'ylabdimiz. Mening o'rtam qozoq bo'lgan so'ng, men o'g'im ketdim qozoqcha so'zlab. Durust. Yaxshi. Aynur, sizni mumkin bu yerda shu birinchi sinfda o'qitgan ustozlaringiz, muallimlaringiz ko'rayotganda rostligini gapiring. Siz shu birinchi sinfdan 7-sinfgacha chelakda o'qibsiz. Shu vaqtda qanday qiz bo'ldingiz? Sho'x qiz bo'ldingizmi yo jugash qiz bo'ldingizmi? Shuni bir deb bergansiz. Men sho'x qiz bo'lgan, zarbalar bo'lib o'qidim. Muallima jiqtlatdi, siz qizg'u deb. Большинство o'g'illar bilan o'ynatdim. Futbol, sport именно вот это вот. Voleybol там. Вот. Hozir 7-sinf tugatganingizga uzoq yillar bo'lib ketdi. Shu sinfingizda birga o'qigan sinfdoshlaringiz bilan aloqangiz bormi? Aralashasizlar? Yo'q, aralashmaymiz, к сожалению. Ну, bir qiz bor. Shular bilan aralashib kelyapsiz. Endi o'z oilangiz to'g'risida aytib o'tgan bo'lsangiz. Biz oilada 4 qiz. Men 4 qiz. Men 3-chi. 3-chi qizsiz. Mushu uyingizdagi, oiladagi singillarınız, hadlarınız sportga yaqinmi? Yo'q, shikoyatdan pedagog bo'lib ishlagan. Men birinchi sportsmen. Aqamdan sestramgam sportsmenga olib keldi. Qaysi turi sportnik? Erkin kurash. Erkin kurash sport turida. Yaxshi. Endi mushu sport turiga sizlarni kim olib keldi? Beshida chelakda o'zim bordim, qizlarning orasidan. Keyin bir moment bag'im kelmadi. Shu vaqtda dadam bor deb sababchi bo'ldi. Dadangiz sababchi bo'ldi. Dadangiz o'zi sportga yaqinmi? Yo'q, o'zi sportga yaqin emas. Sportga yaqin emas. Dadangizning kasbi? Продавец. Продавец. Ya'ni savdo setix. Aha, durust. Erkin kurash sport turiga siz qancha yoshda keldingiz? Qancha yoshdan boshlab shug'ullanasiz? Men 11 yoshimdan tortib Lachin Palvan degan klub ochildi. Chelakda.
Ошол убакта мен туюксуз эшеге түштүм. Немишке мушу спорт түрүн талдыңыз? Челекте башка спорт түрү болмоду. Омуди. Шуның үчүн ушул. Эndi менимче бул көпүнчө огулар шугулданган, огула бардыган спорт түрү. Шоңлашка биз сизге шу суалны коюп койдук. Эndi өзүңүздүн биринчи тренериңиз тоогрулук этип өткөн болсоңуз. Биринчи тренеримдин исми Исмаилов Абдония Абзарович. Аш кишинин колунда өстүм. Биринчи, экинчи жылдары. Сол киши маған жол көрсетті, себепші болды. О киши бир жыл сизни мәшгүлөндүрдү, ондан кийинчи? Ondan keyin аш кишинин күчү менен мен спорт колледжге түштүм. Шу киши сизге жардам кылды. 2023 жылы 8 мартта ол киши кайтыс болды. Сол моментте, кстати, Қазақстан чемпионатында мен адасып калдым. Уже потерялась, поддержки нету, все-таки тренера нету. И вот сейчас, если бы он был бы, может, чуть немного хорошо было бы все. Әлбәттә, вакымыз сезгә көп күч чыгарыпты. Акымызның ятка йөрүмшак багайры җәннәте булсын. Вакымыз менің аңлашымча челектин көплеген яш җигит кызларны тәрбияләгән акыларымыздан бире. Әнде сіз үшін әң чоң мусабақы біріншісі сіз үшін? 2016 жылы 14 yaşımda Көкшетау шәһәрендә бірінші орын алып пояс алғанмын. Черный пояс. Юниорский болды Да, мо? юниорский. Да, юниорский. Юниорский болды. Şu вакытта бірінші орын алдыңыз. Hazır мушу пәйтте кайсы мусабаққа таярлык кыласызлар? Құдайым берсе, 20 числа 23 yaşgacha чемпионат Қазақстан өтеді. Шеге таярлык кыласыз? Ашына таярлык кылатым. Әнде игыр суалларның бири, мушу һәр бер адамның һәр кандай кәсиптә bir игыр күнләр булып калды, кыйын вакытлар булып калды. Сезнең шундый bir спорттагы bir кыйын вакыт булдымы сез өчен? Тренерым булган вакытта дияк. Тренеріңіз болған вақытыда оны қиыншылыққа болмаған. Тренеріңіз қайтыш болып? Аш күшеден кейін кичкенам бір қысым болып, үзәмні қолға алдым әнде. Шу спортыны ташлаш ойыңыз болды ма, Айнұр? Болмады енді қойым. Ақыңызды өсіп келатқан қызларға, сіздің мәшік қылатқан спорт түріге келішіні бір тәвсие қыламсыз? Я бұл көпінші оғыланың спорт деп ойламсыз? Я қызлағымы боламды ұшу спортқа, бірақ қиын болып қаламды? Менің ойымша қызларға еқін спорт түріге баған дұрыс деп. Бұл жұқарақ оғылан түрі. Қиыншылық ер қайсы яна? Физическая работа. Яна сіздің мұшы күніңіз қаншыды башылынды әттігелігі, мұшы спорт үшін? 6:30. 6:30. Тұрсыз кейін? Пробежка, зарядка, потом завтрак, тренировки, обед. Ну, там отдых 2 часа, потом снова тренировки. Вот так вот круглосуточно каждый год. Демамайсызлар? Ну, не болды иногда, конечно. Сізге бір суал. Сізне көпінші яшла TikTok-тан тоныйды. Яғни өзіңіздің TikTok-та усул болсын, шу баған мусабықларын түшіріп, шу ек салсыз. Шу еді бір пікірлеріні, комментарийлеріні оқып қалдық. Спортны ұнтып, TikTok қызықып кетті деген пікірлер, комментарийлерін айтын нұрғын. Шуларға немдеп жауап берсіз? Маңға әсліде башқаланың ойы қызық емес. Пікірлерімі ойлары... Менің ойымша адам жан-жақты болу керек. Активный болуш керек, да? Вот. Сізге тосалғы бермемді? Сол, я болмысы TikTok түшірілген видеолар. Вақтыңыз дамамда? Мен яқшы көрмеу, оны хобби. Қымайды вә кичік жықсы дейді маңға ұсыл қатынаш, ұсыл мәктебеге бағанма деп. Мен бамыған, мен өзім репетировать қылып. Айнұр, мұшы сіздің TikTok бетіні ашқанда, өзіңіздің қандақ ой болған? Шүнчілік русчылап етқанда популярный болмай деп ойлыған мұ?
мен популярный болма деп ойламадым. Маған адамдарды қуантқан ұнайды вообще. Веселить, настроение поднимать. Вот это вот. И у меня никакая цель не была, что стать популярной там. Вот в ТикТок зашла и... Начала снимать. Да, начала снимать просто для себя. И вдруг оно взлетело. Яны бір суал, ашу ТикТоктың маш, яны русчылап айтқанда прибыль ба му? Прибыль ба. Если стабильно работать, прибыль ба. Яны сізге бір рекламалан қып берің деп, бірлер язамды, я қандақ? Язду, спортивные товары, киімлерні рекламировать қылмай. Ve yedi prямой эфир деген еді можно заработать. Стрим. Стримға күндік әмсіз? Я арлап вақыт болғанда. Режим все-таки. Режимсіз спорт әмәс. Әнде спорттың сырт сіздің бір профессия ба му егілген? Спорттың бөлек жоқ. Профессиям тренер-педагог. Тренер-педагог. Яғни сіз шу оқыш орнын түгеткен тамамлығы. Сіздің ойыңызда мұшу спорттың кетіп, шу малим боп, яғни ішләш ойыңыз ба му? Ойым жоқ азырчы. Азырчы черішмен кейін судья болмам кейін деген ойда спорт тұрдың судья болыш. Әнде әлбәтті қыз балың ешкегенде тұрмыш тоғырлық, той тоғырлық ойлайды. Сіздің ондақ ойыңыз ба му? Мен онда ойым жоқ, тұрмыш шығыш азыр. Hazır paketli sport. Hazır paketli sport işleş gerek. Условия надо создать. Siz ama şu erkin küreş sportta kızlar qancha yaşqıça musabaqalar çıqalaydı hem qancha yaşqıça şu sporttu jüreleydi? Bizde bölündü. Junior деп, U15, U17 деп. 18'den yuqori уже без ограничений. 40 yaş болсын, әміз аралашып шеліше бұрды. Взрослый. Уғу шындақ, бірақ адам балысының, сіз бая дегендік физически, немесе қанша яшқыча етеді мұш спортта. Мәселен, футболистларда 30 яшқыча яқшы пәйтлерін көсті болды. Оның кейін аста кетеді ол спорттың. Сіздің ойыңызша, мұшы әркін күреш спортта қанша яшқыча? Қызлаға? Қызлаға 25. 25. Сізге қазір? 22. 22. Yani 3 yılın içinde özünüzne her qandaq turnir musabaqlarda yaxşı köstüp, ondan keyin Allah kalsa şu baya siz aytqandek muallim, yani mu məşğullandırgıç болып işlələyisizge. Baya Aynur sizni tonuştığanda etip öttük. Moşu bir yıl bolayda qaptı. 2023 жылы Azərbaycan elində ötken dünya çempionatının күміш medal egisi bolupsiz. Endi dünya çempionatına beriş her kimden қолдан келе бермейді. Şonu aşkı moşu bizning Қазақстанның намыдың qancha қыз бады, siz qandaq şu ikkinchi o'ringa ega bo'ldingiz, shuni to'g'riliq biroz so'zlab aytib bo'lsangiz. Қазақстанның biz 7 қыз бадық. Мен 57 килограмма выступать қылдым, весімді 5 қыз болдық. Мен 4 схватка өткіздім, ашын ikkinchi орын алдым. 100-ден жық адам болды, участники, и 15 millet болды. 15 memleket. Aha, yaxşı. 15 memleketning arasida mana bizning Qozog'iston elining ko'k bayrog'ini egiz ko'tagan Aynur Hashim qizimizni yana bir qitim chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz boya aytgandek, atkalik 6,5 turib kashkirgacha mushu sport turida jursizlar. Sizlarga boshqa ish ishlash mumkinchiligi bo'lmaganlikdan sizning mushu sportda Qozog'iston vatanimiz maaş tölemdi ya maaş төлмей бірлері спонсорлық қыламды, шыны біраз етіп өтемсіз? Етіп өте, бізге Қазақстан Республикасы өзі әр айда зарплата төлейді. Питание, проживание, витамины обязательно берді. Оныңда сырт спонсорлар ба мы? Спонсорлар ярдәм қылды. Aynur, söhbətіңізге көптен көп рахметімізді, мың бір minnətdarlığımızı bildirimiz. Ekran aldığında otağan köplеген тамашы бола, сіздің hayatыңыз тоғырлық, сіздің өміріңіз тоғырлық, көпінші информацияға егі болды деген ойымыз ба. Әнде мұшы экран алды отаған кішік қызлаға, сыңылырыңызға, фукуларыңызға қандақ бір тілек етқан болар едіңіз? Яғни мұшы спорт тоғырсы да. Фукуларымға, әнділерімға дәйді ғаным,
Her sportның өзінің қиыншылығы болды. Кесаңла чыдаш керек, дисциплина, режим, график, как положено. Обязательно келе аламын, тренер болған уақытта сілерге қоллап қуатлап поддержка берме. Бұл спорт келгенде чыдысаңла, демек бір күні егіз чоқлағы етуді. Hürmetlik тамашыбылла, Айнұр Ашимова білен болған сөhbetimiz сілерге яққан болса, астығы пікірлерін қалдырыңла. Яны еніп көрішке сақ саламет, аман болайлы. Сілер білен болған мен Мұрат Айсаров.